Umuhanzi Niyo Bosco wakunzwe mu Rwanda muri iyi myaka irenga 5 ishize, abafana bari mu gihirahiro bibwira yuko atareba uyu munsi wa none bashize amatsiko. Umusibejo umuhanzi Niyo Bosco yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru Tayikuni Ndahiro, hanyuma iki kiganiro kikakitwa One on One. Akaba ari ikiganiro Tayikuni Ndahiro atumiramo abahanzi bakomeye ndetse akabereka amafoto bakavuga ku basitari runaka batandukanye. Yamuzi amuvuga ibintu bitatamuziho, yabatamuzi bakarushaho kumumenya. Ibi bikaba byaratumye Niyo Bosco yerekwa amafoto atandukanye y'abantu batandukanye ndetse akayamenya mu buryo butangaje cyane. Bikaba biri mu bintu byatumye abafana bakomforima ko uyu muhungu ashobora kuba areba. Ndetse bikaba byarishimiwe n'abantu batari bake, by'umwihariko abamukunda bya hafi bakaba bavuga yuko bishimye cyane. Umuhanzi Niyo Bosco wakunzwe n'abatari bake muri iyi myaka irenga 5 ishize, indirimbo ze zakunzwe nka Brianna, Peer Pressure n'izindi zitandukanye zakunzwe n'abatari bake. Niyo Bosco ni umuhanzi ubatse igikundiro mu Rwanda mu ijuri ridasanzwe ndetse no gucuranga, ndetse akabazweho no kuba ari umwanditsi w'indirimbo. By'umwihariko akaba yaramenyekanye mu kwandika indirimbo za Vestina na Dorcas. Niyo Bosco yakunzwe n'abatari bake, ariko abenshi bakaba baramukunze babizi neza yuko atareba. Gusa uyu munsi wa none bashize amatsiko, bamaze kumenya noneho ko Niyo Bosco byibura ashobora kuba areba umuga. Ibi bikaba ari mu bintu byatumye noneho babyishimira kurushaho. Mu yandi makuru, umuhanzi Yamano yasabye imbabazi abanyarwanda ndetse n'abafana be muri rusange. Ibi bikaba biri mu itangazo yacisha ku mbuga nkoranyambaga. Mu magambo ye yagize ati: "Banyarwanda ndetse n'abandi bose bunkunda, umuziki wanjye muri iyi myaka umaze, ndabashimira ko mwashyigikiye kandi ndabashimiye ku bwitange ndetse no kuwushyigikira n'urukundo mugomeje kungaragariza. Ariko uyu munsi wa none umutima wanjye wuzuye agahinda. Ariko uyu munsi wa none kandi ndabasaba imbabazi ku byabaye. Amavideo yagiye hanze nta ruhare nabigizemo ngo ajye hanze, gusa ndabyemera ko ari amavideo yanjye. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo mbasabe imbabazi mu mbabarire." Uyu muhanzi Yamano akaba yarakunzwe n'abatari bakeya muri iyi myaka irenga 4 ishize, aho yakunzwe mu ndirimbo zirimo nka Uwo Rizagwira, Byuka n'izindi ndirimbo zitandukanye zakunzwe n'abatari bake. Uyu muhanzi rero muri minsi yashize akarigo amashusho uyu muhanzi rero Yamano mu minsi ishize nibwo amashusho uyu muhanzi Yamano nibwo mu minsi ishize rero amashusho yacakaraje. Uyu muhanzi Yamano nibwo mu minsi ishize rero amashusho yacaracaye ku mbuga nkoranyambaga, aho by'umwihariko abakoresha imbuga nkoranyambaga ziri privé zitakunze kurebwa na bose babonye amashusho ye y'urukozasoni ariko arimo aratera akabariro n'umugore babana. Bikaba bivugwa yuko washyize amashusho hanze ari uwitwa Eric Pazo, babanaga ndetse waruze amwe mu mabanga ye ndetse babana mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi wa none rero Yamano yaje asaba imbabazi rubanda nyamwinshi ndetse n'abamukurikira bakaba n'abafana be muri rusange. Ibi bikaba biri mu bintu bishobora gutuma abanyarwanda ndetse bagomeza kumugirira icyizere, bakakomeza gukunda ibihangano bye nk'ibisanzwe. Si kenshi uzabona umuhanzi amashusho ye cyangwa se inenge ye ijya hanze rubanda bakamwota. Gusa iyo bigerageje kuba uba wikozeho, kubera yuko abantu bakakuvuga n'akarimurore. Kugushyira hanze biri mu bintu ushobora gutuma ujya hasi, cyane cyane nk'umuhanzi ndetse n'abandi bantu bakakubonamo umuntu ufite imyitwarire mibi. Akenshi abasitari cyangwa se byamamare imyitwarire yabo itari myiza ntabwo bakunze kuyigaragaza hanze. Umusitari se cyangwa umuntu w'umuhanzi ukurikirwa n'abatari bake, kenshi uzabona imico mibi ayishyira hanze. Si uko aba ari marayika cyangwa se ari umuntu w'umuziranenge, gusa ku mbuga nkoranyambaga agaragazaho ubuzima ashaka ko abantu babona, by'umwihariko yibanda ku buzima bwiza cyangwa se ku cyiza cyangwa se imico myiza. Umusitari cyangwa icyamamare iyo yibeshye gato amashusho ye akajya hanze, biri mu bintu bishobora gutuma asubira hasi cyane. Nk'urugero twavuga nk'uwo bita Jihad. Uyu akaba ari umunyamakuru wamenyekanye cyane kuri radio yitwa Isibo Radio ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zirimo YouTube, mu biganiro bitandukanye yagiye akora mu bihe bitandukanye, agakundwa n'abatari bake, by'umwihariko igitsina gore nk'uko yakunze kwita mukuru w'abashu. Mu minsi yashize hagaragaye video y'ubwambure bwe arimo kwikinisha, birangira abantu bamuvumbuye ndetse bikaba ibintu byamugizeho ingaruka cyane, by'umwihariko ku bamukunda cyangwa se abakunzi. Gusa uyu munsi wa none iyo video yawe igiye hanze rubanda bakakota, biri mu bintu bishobora gutuma uvugwa cyane, ugatrendinga ku mbuga nkoranyambaga, bikaba byanasubiza kariyeri yawe hasi. Ibi bikaba ari byo biri kwa ku muhanzi Yamano muri iyi minsi ya none. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo nta ufada asebye, ubwo twavuga ko Yamano iki ari cyo gisebo cye. Nawe uri kunkurikira ndabizi ko ari umunsi runaka wenda wigeze guseba, ariko uyu munsi wa none nawe utaraseba ndakwizeza ko bigutegereje kuko isi yacu ntagisakaye. Mu yandi makuru, Ishimwe Ricardo yamenyekanye nk'umunyamakuru wa siporo mu Rwanda yarizo bita Kasuku. Uyu Kasuku amazina ye nyakuri yitwa Kambare Lonja. Uyu nguyu akaba yamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko akaba akora content cyangwa se akaba ari umubloga cyangwa se mu Kinyarwanda twamwita umukomisiyoneri ku mbuga nkoranyambaga. Uyu Kasuku akaba yamenyekanye gutukana cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho yagiye yibasira abantu batandukanye bakajya kumurega bikaba iby'ubusa. Uyu nguyu rero Ishimwe Ricardo akaba yanditse itangazo ndetse akaba yandikiye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ari kumuregera uyu Kasuku amenyekanye nka Jesco Mipango. Mu magambo ye yagize ati: "Uyu nguyu Kasuku yibasira abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga akabatuka ndetse akabatesha agaciro. Mu minsi yashize rero nanjye yaje kunesha agaciro ndetse aranyandagaza arantukuza. Gusa uyu munsi wa none ndimo ndamurega kuri wowe kubera yuko ari ufite ububasha bwo kumuhana, kubera yuko njya kumurega kuri RIB bikaba iby'ubusa."
Uyu Kasuku se ubundi twakwibaza tuti ni ikihe kimuha ubudahangarwa bwo gukora ibyo akora? Kasuku akaba wa muntu ushaka kujya ku mbuga nkoranyambaga akagutuka akagutukuza, wajya kumurega bikaba iby'ubusa. Ubundi ubu budahangarwa Kasuku abukura hehe? Kasuku kandi kuba atukana ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se avuga amagambo atari meza ku bantu runaka, ibyo ntago bituma atagira abakunzi, kubera ko Kasuku akundwa n'abatari bake by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, kuko nk'ikimenyimenyi ku rubuga rwa Instagram akurikirwa n'abarenga ibihumbi 100, kuri YouTube naho nuko, ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga akoresha. Kasuku Jessica zo Mipangu yakunzwe n'abatari bake muri iyi myaka yashize, kubera gukunda kuvugisha ukuri ndetse no kuvuga ibintu ukabyumva nta rutangira cyangwa se nta garuriro. Uyu Kasuku rero yamenyekanye cyane kuko kwibasira abantu ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko iyo bafitanye ibibazo nawe, nko mu minsi yashize ubwo yari kiri Mongolia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaje kwibasira umunyamakuru wubatse izina mu Rwanda witwa Chita Magic. Aha yaramututse namutokoza mu biganiro birenga hafi 5 yashyize kuri chaîne ya YouTube ya Kasuku Media TV, aho yagiye amwibasira mu bihe bitandukanye ndetse akanamutuka ibitutsi bihambaye cyane, akamutuka akamwandagaza. Se kenshi uzumva umuntu cyangwa se icyamamare cyangwa se umuntu w'umusitari yibasiye undi mugenzi we maze akamutuka ibitutsi by'akanga. Ibi rero nibyo byabaye kuri Kasuku ubwo yatukaga Chita Magic. Ahangaha rero Kasuku bikaba byaraturutse ku kibazo yagiranye na Chita Magic by'umwihariko ku kazi. Ahangaha rero bikaba byaraturutse kuri company bakoranamo bose yitwa Marishario Estate, akaba ari company ishinzwe kuranga ibibanza ndetse n'ibintu by'ubwubatsi mu Rwanda. Rero bakaba baragiranye ibibazo by'umwihariko ngo biturutse ku kuba Chita Magic yaragiye ibyo twakwita nko gucinya inkoro cyangwa se kuvuga Kasuku katari umuntu agakwiye kuba yamamariza cyangwa se akora akazi muri iyi company. Bikaba biri mu byatumye Kasuku ajya ku mbuga nkoranyambaga maze yandagaza bita Chita Magic, abantu barumirwa. Abantu benshi ibi biganiro bari babyiteze umunsi ku munsi mu gihe yabishyiragaho, kuko Kasuku ahabera cyago yavuze yuko agiye gusohora ibiganiro birenga 99 bivuga kuri Chita Magic. Intego ye ngo yari ukumushyira hasi, abantu bakamumenya, bakamenya gahunda ze, bakamenya ibibi bye, bakamenya buri kimwe cyose kitari kiza kimugaragiye. Komeza ubane nanjye kuri Taifa Rwanda, yewe nitwa Eric Taifa. Nimba uri mushyashya ukanda subscribe kandi nawe dusanganwe uruw'agaciro. Ndagushimiye cyane, Imana ibarinde.